24 май дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоқот карданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла вазъи соҳаи кишоварзиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда ба роҳбарону масъулон доир ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва бартараф кардани камбудиҳо вазифаҳои мушаххас доданд. ҳозирини гиромӣ, дар мулоқоти соли гузашта мо масъалаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла вазъи соҳаи кишоварзиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда роҳбарону масъулонро вазифадор карда будем ки доир ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва бартараф кардани камбудиҳо чораҳои зарурӣ андешанд. агар хуб дар ёд дошта бошед, дар ҳамин ҷо мои шумо доир ба вазъи хушсолӣ, камобӣ, хоб дар баъзан минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят хушсолӣ сахт омадан, махсусан дар мавзеи чарогоҳҳо. хоб суҳбатҳо доштем ва супоришҳо ҳам додем. аввалан ки мутахассисҳо роҳбаро кор карданд, роҳбарои хоҷагиҳои деҳқонӣ, чорвапарвар. дигар ки бод ҳавои зимистон хеле мусоид буд, мо зимистонро бе талафоти зиёди чорва гузарондем ва саршумори хуби наслам гирифтитон. акнун сол баръакс, ҳам боду ҳавои мусоид, ҳам бениҳоят. ман чунин солҳоро кам ёд дорам ва таърихи деҳқонӣ гоҳ аст ки чунин солҳои деҳқонӣ, селбориш ва рӯидани алафҳои табиӣ ва ҳосили ғаладона чӣ дар заминҳои лалмӣ ва чӣ дар заминҳои обӣ кам ба назар мерасид. ва деҳқонҳо хуб медонанд, соли деҳқонӣ ҳама сол намешавад. як сабаби ҷамъомадии имрӯзаи ман аз замин иборат аст. мо камтар мардуми таҳаммулпазир ҳам ҳастем. аз ин файзу баракат хуб истифода кард. захираи дусоларо захира карда гирифтан дар кор. ва мо намедонем ки тирамо зимистон дар пеш омада истода соли 2019 чӣ гуна мебияд ва соли оянда баҳор чӣ мешавад. пеш аз ҳама ҳадаф ҳамин. дигараш ки рафти иҷрои корҳои бунёдкорӣ, ободонӣ, созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати миллии Тоҷикистон. дирӯз ҳаматон тамошо кардед. ман ҳамаи иншоотода набудам, бениҳоят зиёд. раиси вилоят раисҳои шаҳру ноҳияҳоро аз ҳамин ҷамъомад сар карда якҷо автобусро гирифта мебаред, мегардонед, бибинанд. рафта бубинанд ҷамоати деҳоти пушинг аз мана рафти корҳои сохтмонӣ худи метавонед паркамчӣ, ғиҷовак, алиҷон, чашмасор, худи пушинг бибинедтон чӣ гуна як шаҳраки обод, як маҳалли дурдасти кӯҳистони мамлакат. аз ҳама муҳимашон ки дар деҳае ки об нест, зиёда аз 6 сол оби ошомиданӣ надошт, ҳам аз ҳисоби ҳавз бунёд кардан чои амудӣ барои аҳолӣ оби ошомиданӣ мардумро таъмин кардан, ҳам аз ҳисоби обу барфу борон, ҳам ҳавз ҷои истироҳати ҷавонову мардум ва моҳипарварӣ ва зиёда қариб 400 гектар замин обёрӣ мешавад. як хоҷагии деҳқонӣ, як хоҷагӣ, як оила 30 та ҷои кори доимӣ кардааст. бозори Данғара ҳозир аз шаҳри Душанбе, аз ҳамин деҳа, аз дигар хоҷагиҳо не, бодирингу помидору лимӯ
каланфурӯҳои булғориву дигар аз он ҷо сабзавот шуда истодааст. Ура дидан дар кор. аз осмон ситора нафароварданд. дар замини лалмӣ мо мегӯем намешавад. ин қадар захира ва имкониятҳое ки дар вилояти Хатлон фаровон аст, дар ягон гӯшаи диёри мамлакатамон чунин шароит нест. равем бо чашми саратон бинед. ман аз рафти корҳои ободонӣ бунёдкорӣ дар баъзан шаҳру навои вилоят қаноатманд нестам. ман имрӯз як маротибаи дигар аз пеши шумо мегузарам. шумо дарак доред ки ман ба наздики якчанд раисои шаҳр ноҳияҳои вилоятро аз кор сабукдӯш кардам. кор карда метавонедтон. супоришҳоро сари вақт иҷро мекунед. қобилияти ташкилотчигӣ доред. мардумро сарварӣ карда, соҳибӣ карда, мушкилоташонро бартараф карда метавонед. насибатон кунад вазифа. лекин наметавонед он карда, ҷора холӣ мекунед. то соҳиби мансаб шуда бисёр ба чой нааст. ҳамун замоне ки фармон баромад, баъди 2 моҳ тағйир меёбед. ман дар имрӯз таҳлилон мегӯям кадом шаҳру ноҳия чӣ коро карда истодааст. масъалаҳои вобаста ба татбиқи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти Хатлон барои солҳои 2016-2020 бо дар назардошти хусусиятҳои хоси иқтисодии вилоят ва бо истифода аз захираву имкониятҳо ҷиҳати таъмин намудани рушди соҳаҳои афзалиятнок, дастгирии соҳибкорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу хориҷӣ, зиёд кардани коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиш додани ҳаҷми содироти он, таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ аз ҷумлаи дастурҳои додашуда буданд. Хатлон яке аз вилоятҳои калонтарини Тоҷикистон буда, дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат ва таъмини амнияти озуқавории кишварамон нақши калидӣ мебозад. таҳлилон нишон медиҳанд ки бо вуҷуди дастовардҳои солҳои охир, вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он имконият ва иқтидорҳои худро то ба имрӯз ба таври пурра истифода накардаанд. дар доираи барномаи миёнамолати рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Хатлон амалӣ намудани 279 лоиҳа пешбинӣ шудааст, вале то имрӯз дар 172 лоиҳа иҷрои корҳо таъмин нагардидааст. татбиқи ин лоиҳаҳо дар доираи барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Фархор, Ҳамадонӣ, Леваканд, Балҷувон, Кушонён, Вахш, Восеҳ, Қубодиён, Темурмалик, Ҷайҳун, Хуросон, Носири Хусрав, шаҳри Тус ва Абдураҳмони Ҷомӣ дар сатҳи ниҳоят паст қарор дошта, иҷрои онҳо дар ин шаҳру ноҳияҳо то 30% ташкил медиҳад, ки ин боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад. вобаста ба ин роҳбарони кумитаи рушди маҳал, вазорати идораҳо ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилоят ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки барои дарёфти сарчашмаҳои маблағзории бандҳои иҷронагардидаи барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои зарурӣ андешида, оид ба иҷрои онҳо то охири соли 2019 ба ҳукумати мамлакат ҳисоботи муфассал пешниҳод намояд. вилоят дар 4 моҳи соли 2019 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои даромад нақшаи ҳаҷми умумии бюҷетро 100% иҷро кардааст, вале сифатнокии он ҳанӯз беъбодиро тақозо менамояд. ғайр аз ин, дар соли 2019 ба вилояти Хатлон аз бюҷети ҷумҳуриявӣ барои ҳалли бисёр масъалаҳои муҳим зиёда аз 540 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки ба масъалаҳои банақшагирии дурусти бюҷетҳои маҳаллӣ
مطابقت خراجات با معیارهای مقرر گردیده، ارزیابی امکانیت‌های واقعی منبع‌های انداز، صفت اجرای بودجه و استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌ها اعتبار اولین درجه دهند. وزارت و اداره‌های مربوطه و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن را ضرور است که توسط تأسیس جایهای کاری دائمی و افزایش دادن منبع‌های اندازبندی برای تأمین قسم درآمد بودجه ولایت تدبیرهای ضروری اندیشید. در این روند مسئولان وظیفه‌دار کرده می‌شوند که عامل‌های بصادرشوی جنایت‌های کورپسیونی مساعدت کننده را برطرف کرده، دایر به حالت‌های غیر مقصدناک استفاده نمودن مبلغ‌های بودجتی، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و دیگر قانون ویرانکنی و جنایت‌ها چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. یکی از واسطه‌هایی که برای افزایش درآمد بودجه ولایت و شهر و ناحیه‌ها مساعدت می‌نماید، از حساب بنیاد کارخانه و کارگاه‌ها و تأسیس جایهای نو کاری، زیادگردانیدن منبع‌های انداز، رشد بی‌میلان ساحه‌های استحصالی از جمله صنعت و کشاورزی میباشد. یک منبع دیگر هم است، این ساحه خدمت‌رسانی. از این رو مسئولان را ضرور است که جهت جلب سرمایه مستقیم همکاری را با صاحبکاران وطنی تحکیم بخشند، کارخانه‌های خرد و میانه نو تأسیس دهند و روند صنعتی کنونی را در ولایت وسعت بخشند. در برابر این کارخانه‌های از کار مانده را به کار درآورده، جهت وارد کردن تکنولوژی‌های نو کم مصرف چاره‌جویی نمایند. همزمان با این در حل مسائل مذکور با صاحبکاران و شریکان روش همکاری کرده به تهیه لایحه‌های سرمایه‌گذاری و اینواسیونی اعتبار اولین درجه دهند. دیروز من در دهه غرغره جماعت دیهات کارز بودم. چند انشاءات‌های دیگر بنیاد کردم، من از یک تهش دیدن کردم. صاحبکار وطنی از همین دیه برای همدیهگان خودشان به اینابت گرفته حسابی کتاب کرده برآمده است. در یک مهلت کوتاه در مدت یک سال کارخانه تأسیس داده است، از اشیای خام محلی رشته پخته‌ای که در ناحیه دنغره استحصال می شود، کارخانه ریسندگی و دوزندگی محصولات تیار تأسیس داده است. تکنولوژی از چی وارد کرده است؟ رشته را خودش در همون کارخانه متا میکند، هم لباسی تحپوش، هم پیپاک و دیگر جراب‌های همه سینی سالها را برآورده. 74 جای کاری دائمی، 1200 سامانی معاش بانوان مادران تاجیک در نزد خانه خودشان، محل زیست خودشان صاحب زندگی خوب. قریب 50% بانوها جوانان را برده در چین آموزاندند و متخصصین چینی در آنجا آموزش کرده ایستادند. در دیه، در شهر نه، در یک دیه درده است. بسیاری هامون با آنها میکنیم، چیکار کنیم؟ نمیشود. کاری نمیشدگی در دنیا نیست، خودمون نمیشویم، برای که ذوق نداریم، حس ملی نداریم. بسیارمون ظاهر پرستی میکنیم، در نکوی زبانمون است، قلبمون تماما چیزی دیگر است. اگر شخصی ننگ و ناموس داشته باشد، حس بلند ملی و وطن دوستی داشته باشد، کارا او قدر مبلغ زیاد را طلب نمی کند. از بودجه نکرده هستند. با قوه مردم، اهل دیه، صاحبکاران همون محل، فقط زبان شیرین، معامله خوش با مردم کار کردن، قابلیتی تشکیلاتچی داشتند.
баъзан роҳбарои шаҳру ноҳияҳои моро дар хонашон келиномо саломи дуруст наметиҳад. лекин дар назди мардум карруфара бинед, ӯ ки карруфар роҳбари давлат надорад. ба назди роҳбари давлат мардум тезтар даромада арзи шикоятша мегӯяд нисбат ба раис роҳбари шаҳр, ноҳия ва вилоят, сохторҳои вилоятӣ. ман дидам соҳибкорон ҳамо худи мардуми ҳамун деҳа ё ки худи деҳаи пушин 16 километр роҳҳои байни деҳаро ба сатҳи дараҷаи баланд роҳ бунёд карданд, сохтанд, мунфаш карданд, чароғон карданд. як шаҳраки замонавӣ шудааст. ягон сомонӣ аз бюджети ноҳия ва ҷумҳурӣ талаб кардагӣ нест. ва сару либоси мактабачаҳоро дидин, омӯзгороро дидин. намунаи ибрат ба мактабачаҳони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аст. ман пурсон шудам роҳбари муассисаи таълимӣ соли гузашта 97 кас бачаҳо тамом карданд мактаби миёнаро. аз 97 нафар 90 нафараш ба донишгоҳҳо донишкадаҳои мамлакат дохил шуданд. мана аҳсан ба чунин омӯзгорҳо чӣ гуна ин нишонаи баланд будани сифати таълиму тарбия дар ин муассисаи таълимӣ аст. طبق معلومات در ولایت ماه‌های ینور مارس سال 2019 حجم استحصال محصولات صنعتی 1.7 میلیارد را تشکیل داده، سرعت افزایش آن به 7.3% رسیده است. این نشان دهنده از سطح میانه کشور 2 برابر کم بوده باعث نگرانی است. هدف چهارم ملی یعنی صنعتی کنونی با سرعت کشور رهبران هر یک شهر و ناحیه را وظیفه دار می‌سازد که کار را در سمت تأسیس کارخانه‌های استحصالی و رشد صنعت سبک از جمله کارکرد محصولات کشاورزی تقویت بخشیده همکاری را با بخش خصوصی باز هم وسیع برآماند. در ولایت استحصال محصولات کشاورزی سال به سال افزایش یافته ایستاده است. اما با سبب نبودن کارخانه‌های کارکرد قسمی زیادی محصولات تلف یافته استعمال و استفاده نمی‌گردد. از این رو به بنیاد کارگاه‌های کارکرد محصولات کشاورزی دقت دادن از جمله وظیفه‌های مهم میباشد. طبق معلومات آماری تا 1 اپریل سال 2019 در ولایت قریب 100,000 سوبیکت صاحبکاری فعالیت کننده به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال 2018 3.6% زیاد میباشد. حالا در ولایت جهت ساختمان و از نوسازی راه‌ها، تجدید نیروگاه‌های برقی آبی، پیشگیری کردن آفت‌های طبیعی، آب تامین کنیم و رشد ساحه‌های معارف و تندرستی 32 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی گردیده ایستاده است که مبلغ عمومی در دایره آنها از خود شده 4.2 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد. این سرمایه‌گذاری‌های دولتی، این از بودجه دولت. در نظر است که تا سال آینده 6 لایحه نوی سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 2 میلیارد سامانی تطبیق می‌گردد. با وجود قناعت‌بخش بودن چنین وضع، تطبیق لایحه‌ها وسعت بیشتر می‌خواهد، زیرا اقتدارها در ولایت خیلی زیاده. از خودکنی دور نمی‌رویم. لایحه از خودکنی در زمین‌های وادی دنگره به نهایت قفامانی زیاد، کمبودی‌های زیاد دارد. کسی ندیدم. نه وزیر کشاورزی، نه رهبری اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و نه رهبری کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی و نه دیگر متخصصان.
حالا که این قرضی دولتی است من سپارش دادم سنجیده برآمده ایستادم من چاره‌های بسیار مشخص می‌دم با وجود قناعت بخش بودن چنین وضع تطبیق لایحه‌ها وسعت بیشتر می‌خواهد زیرا اقتدارها در ولایت خیلی زیادند در سال 2018 و 3 ماه سال 2019 به شهر نایهای ولایت از جانب تشکیلات‌های قرضی زیاده از 1.6 میلیارد سومانی قرض داده شده است که 85% آن از قرض‌های خرد عبارت میباشد. حجم عمومی قرض‌های داده شده در حدود ولایت در 3 ماه یکم سال 2019 نظر به همین دوره سال گذشته 36% افزوده است ولی حصه آن به بزرگترین ولایت مملکت همگی 20% حجم عمومی قرض‌های کشور را تشکیل می‌دهد. زیاده از 50% قرض‌های به ولایت داده شده به 6 شهر نایه شهر کلاب، باختر، عبدالرحمن جامی، یاوان، شهریتوس و نایه جیهون راست میاد. قریب دیگر 17-18 شهر نایه دیگر چیه؟ این را آموخته تحلیل کرده رهبریت بانک ملی و بانک‌های حکومتی مملکت دیده برآید دایر به دستگیری صاحبکاری رشد برنامه‌های قبول کرده شده دستگیری رهبران خواجگی‌های دهقانی بنابراین بانک ملی باید یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی سبب‌های نسبتاً کم بودن قرض را به شهر و نایه‌های ولایت آموخته یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و نایه‌های آن جهت بلند برداشتن سطح دسترسی اهالی و صاحبکاران با واسطه‌های مالیوی و فعالناکی اقتصادی اهالی چاره‌های عملی را راه اندازی نمایند. علاوه بر این ضرور است که حجم بیشتر قرض‌ها در نوبت اول به صاحبکاری استحصالی جدا کرده شود. آنهایی که جای کاری تأسیس می‌دهند یعنی استحصالات تشکیل می‌کنند. نه اینکه به خرید فروش چرچینواری مشغول هستند. در اینجا تحلیل کرده برآمدن در کار رهبران فیلیال‌های بانک‌های خصوصی و بانک امانت‌گذاری در جاها قرض‌ها را بیشتر به اهل عائله و خویش اقربای خودشان و با نام شرکت و کمپانی‌های به نام دیگر وکیلگی مبلغ‌گذاری می‌کنند. برای این به رهبران و صاحبکاران استحصالی و رهبران خواجگی‌های دهقانی قرض دستگیری مالیوی نیست. یعنی این چی است؟ من در اینجا اشاره کردم فعالناکی اقتصادی مردم یعنی ما توانیم با همین راه من اگر در یاد داشته باشیم ما برنامه مخصوص داریم دایی به دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در نایه‌های دوردست کوهستان که مردم تواند 1000 سامانی 2000 سامانی 500 سامانی گرفته داده گرفت را یاد گیرد تجارت را یاد گیرد یعنی فعالناکی اقتصادی اینم جای کاری به شما می رود یعنی بیکار نباشد با همین راه چی بگن زندگی خود را پیش می برد یگان صاحبکار موفق در یک شب و روز در یک ماه صاحبکار موفق نمی گردد لیکن از یک چیز شروع کردنش در کار من دهقانا خطی در فروشگاه نمایش محصولاتی کشاورزی در خود گرمخانه هایی که دیدن کردم پرسان شدم 1 کیلوگرم پمیدور بسیار صفت بلند 6-7 سامان از سر زمین لیکن در بازار شهر دوشنبه برده 20-25 سامان فروخته ایستادند این چند برابر نخواهد مسافه 70 کیلومتر اینقدر خراجات راهگیری داشته باشد سامانیات خطی نمیبرند ورتالیات خطی نمیبرند همین زمین خطی میبرند انا فعالناکی اقتصادی وقتی خودی دهات یا که یک قسم دهخانا یا که شهروندان اقامت کنندگان همین دهات همین محصولات را
اگر 7 سامانی یا 8 سامانی گرفته برده در شهر دوشنبه در 12 سامانی وای کنند ان همینجا در کمش از هر 1 کیلوگرم محصولات 1 سامان 2 سامان درآمد میگیرد. نه بیکار نیست. همه دیخان بازار رفته نمیتواند. در 3 ماه یکم سال 2019 از 2089 کارخانه 712 کارخانه فعالیت نکرده است و از 520 کارخانه و کارگاه های صنعتی 209 کارخانه عموما فعالیت نکرده. در 54 کارخانه حجم استحصال محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته کم شده است. از این لحاظ وزارت صنعت و تکنولوژی های نو رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نویا آن را ضرور است که فعالیت کارخانه‌های صنعتی کم فعالیت و از فعالیت بازمانده را تحلیل کرده جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته چاره‌های فوری اندیشید. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی را ضرور است که یک جا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر نویا مسئله طبق مقررات بیکار کردن اسناد کارخانه های را که بیش از 5 سال خصوصی شدند و تا به حال جهتی از نوسازی و رشد آنها چاره‌جویی نشده است بررسی کرده دایر به مکانیزم از نو به فروش گذاشتن چنین کارخانه ها در مقیاس ولایت پیشنهاد منظور نمایند. برگردانیدن کار به حالت اول قانون این را امکانیت می‌دهد. در ولایت چنین کارخانه ها خیلی زیادند که خصوصی شدند اما 10 سال هاست که جهت فعال گردانیدن آنها تدبیرهای اندیشیده نمیشد. باید تاکید نمایم که در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر نویای ولایت بیش از 6200 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده تا به امروز 1752 انشاءات از جمله در 4 ماه سال 2019 589 انشاءات مورد استفاده قرار گرفتند. دیروز ما در دهات پوشنگ ناحیه دنگره چندین انشاءات نوبنیاد را که با زحمت دست جمعانه ساکنان آن با بی جلب مبلغ‌های بودجتی ساخته شدند به استفاده سپردیم. من میشنوم بعضا جاها گپ میکنن جناب عالی رفت ولایت سوق همه کاری آبادانی را در اونجا کردیسن این ناحیه ما را اهمیت نمیدن. این دروغی محض است. من در ولایت در بعضا شهرهای همین سخن از زبان من نبرآمده است. صاحبکاران رهبران شهر نویا و مردم این شهر نویا انا همین سپارش های مرا سری وقت دست از جمعانه وای میکنند. یگان سامانی از بودجه جدا نمیشود. کار کنیتان یاد گیرید. در حدود ولایت یگان باغی نمونوی ندارید. باغی فرهنگی استراحتی ندارید. حتی در مرکز ولایت عیب نیست. ایدم از دیگر جا بیاریم. از دیگر شهر نویا بیاریم موقع. باعث افتخار و خوشحالی است که در یک دهه دوردست کشور پرچم و نشان دولتی با میدان آباد و زیبا مکتب معاصر، مؤسسه‌های زمانوی طبی، راه‌های چراغان و دیگر انشاءات مهم قامت افراخته سیمای دهه به شهرک حاضر زمان مانند شده است. من سیمای چهره 30 اویله 30 کارمندی که در خواجگی دیخانی خواجه لیلا کار و فعالیت دارن اونا را دیدم. چهره اونا از چهره مردم پایتخت شهرهای کلان فرق نمی کند. تبشان بالیده. یعنی نشانه آن است که آنها از کار و فعالیت و از زندگی خود قناعتمند هستند. اونا سرسان و سرگردان نیستند. در نزد علی بیتش و فرزندایش جای رزق و روزی دارد. معاش میگیرد تمامی دور سال موسمی نیست.
мавсими дар боғ дар вай дар зимистону тобистон дар гархона машғули кор маоши хуб дар робита ба ин ба мақомоти ҷояи ҳокимияти давлати вилоят ва шаҳрноиён супориш дода мешавад ки фаъолияти худро ҷиҳати тақвияти корҳои ободонию бунёдкорӣ ва сохтмони иншооти иҷтимоиву иқтисодӣ ба нақша гирифта шуда тақвият бахшанд ва ҳамкориро бо соҳибкорону шахсони саховатпеша ва умуман аҳолӣ густариш диҳанд. бо азму талоши мардуми вилояти хатлон соли 2018 афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ асосан таъмин шудааст, вале вазъи соҳа ҳанӯз беҳбудӣ мехоҳад. дар вилоят ҳоло ҳам кишти такрорӣ ба ҳукми анъана надаромада заминҳои холӣ ва киштгардон нашуда зиёд мебошад. ман дар яке аз вохӯриҳои худ бо кишоварзон ишора карда будам ки дар баъзе мавзеъҳо то 4 ҳосил гирифтан мумкин аст. мутаассифона дар баъзе ноҳияҳои вилоят кишти дуюм низ босифат баро монда нашудааст ки бояд доир ба бартарав намудани ин камбудӣ чораҷӯӣ карда шавад. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят дар 4 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ қариб ба 800 миллион сомонӣ расида нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 9% зиёд шудааст ва суръати афзоиш дар соҳаи растанипарварӣ 33% ва чорводорӣ беш аз 5% таъмин гардидааст. чунин суръати афзоиш барои вилояте ки ҷиҳати рушди ин соҳа имконоти васеъ дорад басанда нест. мо бояд ба афзун намудани саршумори чорво ва рушди соҳаҳои растанипарварӣ эътибори аввалин дараҷа диҳем. дар баробари ин дар вилоят соли 2018 истеҳсоли пахта назар ба соли 2017 80 000 тонна кам шудааст ки нишонаи бетаваҷҷӯҳӣ ба ин соҳаи афзалиятнок мебошад. 80 000 тонна пахта ин чист? 28 000 тонна нахи пахта, 45 000 тонна чигит истеҳсол мешавад ки аз он 7 000 тонн равған истеҳсол кардан мумкин буд. 35 000 тонна хӯроки чорво гирифтан мумкин буд. медонед чӣ қадр ҷои кор мешавад ин? ҳам соҳаи чорвопарварӣ, ҳам соҳаи санъати сабук бо маҳсулот бо ашёи хоми таъмин мегардад ва мардум бо маводи ғизоӣ равған. аз ин рӯ роҳбарону масъулон васиятдор карда мешаванд ки сабабҳои кам шудани ҳосили пахтаро ҳаматарафа омӯхта ҷиҳати зиёд кардани майдони кишти пахта чораҳои қатъӣ андешанд. ҳамзамон бо ин вазорати кишоварзӣ ва дигар сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо корро дар самти ояндабинии дуруст ва таҳияи дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла пахта ба таври ҷиддӣ тақвият бахшанд. мо талаб намекунем ки 100% пахта кишт кардан накунад. ақаллан 60-65% ҳаҷми заминҳои ва киштгардон ба инобат гирифта ва кинетон басанда. ин ҷои корӣ барои мардум. захираҳои мавҷудаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳанӯз ҳам дар миқёси мамлакат ба таври пурра истифода нашуданд. бинобар ин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияи кишвар аз ҷумла вилояти хатлон ҷиҳати истифодаи оқилонаву самараноки обу замин, агротехникаи парвариш ва обёрӣ, истифодаи васеъи техникаву технологияҳои пешрафта ва тухмиҳои хушсифат дар ҳамаи зинаҳои истеҳсолӣ, таҳвил ва нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин доир ба вусъат додани моҳипарварӣ, занбурии асалпарварӣ, паррандапарварӣ, боғдорӣ, сабзавоткорӣ ва беҳтар кардани зоти чорво чора андешида аз натиҷаи корҳои ба анҷом расида ҳар 3 моҳ ба ҳукумати мамлакат гузориш ирсол намоянд. соҳаи чорвопарварида дар паи 3-4 соли охир каме як зина як қадам камтарак пешравӣ ҳаст, лекин ҳоло суръати афзоиш хеле паст аст. ман роҳбарои хоҷагии деҳқонии чорвопарварро чандин маротиба аст онҳое ки ба чорвопарварӣ машғул шуданд аввал 200-300 сар ҳолӣ 3000 сар 5000 сар расонидаанд.
зотро беҳтар кардан. махсусан қариб ки ба нисфи расида буд зоти гӯсфандҳои майпаш аллакай саршумораш барқарор шуда истодааст. ин хизмати олимон нест, ин хизмати мутахассисои соҳаи кишоварзӣ ва роҳбарон нест, хизмати анам роҳбарои хоҷагии деҳқонӣ аст, соҳибкоро аст. اونا ان همین سپارش ها را گرفته ذوق کرده همین کار را کرده ایستادن. انا کنی دانشمندان ما، متخصصان ما، عالمان این ساحه همکاری کرده هم ساحه خودشان را روش میگیرند، هم ذاتی چاره را بهتر کرده ممکن. حتی پرنده سرشمار غیر آنها که ما ذاتای بهترین چاروا داریم امروز، هم چاروای شاهداری مایده هم کلان. بعضا هوسمندها صاحبکاران روبران خواجگی دیخانی حتی نمودهای نوی پرنده و چاروا را از دیگر کشورهای دوردست آورده از روی ذوق خودشان پرورش کرده آموخته ایستادند که آیا در شرایط ما میشود یا نه. من در ولایت سفر آخران داشتم. دیروز من با روبران خواجگی دیخانی ذات پرور چارودار این پرنده پرور همین را قید کردم. در استراحتگاه بهارستان خود استراحتگاه نگاه کنیدون برای آی که ارزش اصلی خدمترسانی ها را پس کند درآمد کنند بیشتر 25 سر چاروای شاخدار کلان ذاتی تشکیل کرده است خواجگی یاری رسان مردم خودش با محصولات شیر استراحت کننده را جرگات شیر و قیماق تازه اکولوژی تازه از استحصال خودش تامین میکند. بعداً گوشت، تخم مرغ، پرنده پروری کرده است. نه اونقدر زیاده، لیکن تامین میکند، پورا آسایشگاه را تامین میکند. تا 1,500 در یک بست استراحت کنندگان را با همین موادهای خودش تامین. قریب 80 نمود زرگوش آورده است از تمام دنیا. یک ذاتش نشان دادن در یک سال 40 نسل میتید 40 سر. نه اونقدر خراجات زیاد و گوشت پاریزی نایه مومن آباد خواجگی خصوصی وای کردن رحمتی کلان چندین سالا کارخانه کار و فعالیت نمیکرد. حاضر علاقه 90 تن در یک 3 ماه گوشت پاریزی استحصال کرده است. گوشت پرنده 90 تن جای کاری و بازار این 3 مالی را تامین کرده ایستاده است. وعده کردن که جناب میرای تا 1000 تن ما تا آخر سال میرسانیم. این صدها تا جای کاری حجم 3 سال محصولات وطنی ساحه پرنده پروری و ماهی پروری را از تمام چی آزاد کردیم. کارخانه خواجگی دیخانی پرنده پروری نایه یوان امسال زیاده از 3000 تن اینم کم 3000 تن استحصال داده میبراید. سال گذشته قریب 2000 تن این جای کار سرچشمه درآمد بودجه‌های مالی. اینا نه که برای خودم ما صادرات کردن اونها. مسائل بلند برداشتنی حاصلناکی باغ و تاکزار و کارکرد میوه انگور که اهمیت صادراتی دارند در شرایط کنونی نهایت ارزشمند میباشد. از این رو جهت استفاده تکنولوژی کم مصرف آب، افزایش دادن میدان باغ‌های اینتنسیوی و نوع‌های صادراتی میوه سری وقت جمع‌آوری، نگهداری و کارکرد نمودن حاصل باید اعتباری اولین درجه داده شود. غیر از این با تشکیل کارخانه‌های معاصر کارکرد میوه سبزیجات و استحصال کنسرو و افشوره‌ها باید دقت اولین درجه داده با این مقصد سرمایه وطنی و خارجی جلب کرده شد. طبق آمار گمرکی سال 2018 از ولایت زیاده از 18,000 تن محصولات کشاورزی صادرات شده است که از آن همگی 92 تن میوه خشک را تشکیل می‌دهد. هرچند که صادرات پیاز بروقتی به حالت 22 می سال 2019 به 20,000 تن رسیده است ولی این نشان دهنده حصه ناچیزی استحصال داخلی میباشد. پیش با آنها میکردیم کجا بریم؟ اینا ما راسته خط سازشنامه امضا کردیم. دیگر دولت آماده افغانستان میبرین کجایی که میفروشید بیشتر صادرات کنین مردم درآمد بگیرد. چون این حالت یعنی وضع صادرات قانع کننده نبوده اقتدارهای ولایت در سمت صادرات میوه و سبزیجات بروقتی و موسمی پورا استفاده نمیشه.
از این لحاظ رهبران ولایت و شهر نویا را ضرور است یکجا با اگنتی صادرات جهت تشکیل اینفراستراکچور ضروری برای نگهداری و تحویل سبزوات، میوه تر و تازه و خشک محصولات کارکرد آنها چاره‌جویی نمایند و همکاری را با سوبیکت‌های کشورهای خریدار این محصولات منتظم تقویت باشند. طبق معلومات تا یکم ماه سال 2019 در میدان زیاده از 122,000 گکتار کشتی پخته گذرانده شده است که با نشان دهنده همین دوره سال گذشته برابر است. حکومت مملکت با مسئله کارکرد نهایی نرخ پخته و استحصال محصولات تیار از آن اعتبار جدی و دائمی می‌دهد. زیرا زیاد نمودن میدان کشتی پخته و کارکرد نهایی آن یکی از راه‌های تأمین نمودن اهالی کشور مخصوصاً ساکنان دهات با جایهای کاری و یکی از وسیله‌های با مسیر رشد صنعتی و اگراری برآوردن تاجیکستان میباشد. در حدود ولایت از ماه سپتامبر سال 2018 تا مارس سال 2019 از 179,000 تن پخته جمع آوری شده 152,000 تن آن در 44 کارخانه پخته تازه‌کنی کارکرد شده 21 کارخانه عموما فعالیت نکرده است از سبب نبودن اشیاء خام. همون 80,000 تنی که کم استحصال شده 24 کارخانه کار نکرد. چقدر جای کاری خالی ماندند، بیکار ماندند. وابسته به این به وزارت کشاورزی و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نویای پخته‌کار کشور سپارش داده می شود که برای بلند برداشتن هوسمندی خواجگی‌های پخته‌کار فعالیت منتظم کارخانه‌های کارکرد پخته و خرید این محصولات با ارزش اصلی آن چاره‌های مؤثر اندیشه. سپارش دولتی شد که 1000 گکتار کش میکنه. دهقانا میدونند شهرنامه درست کردند فهماندند بگذار 1000 گکتار کش نکند 800 گکتار کش کند از با راه استفاده بری تخمی صفتناک و رعایت قاعده های اگروتکنیکی حاصلناکی پخته را بلند بردارد همان حاصل نقشه 1000 گکتار را میگیرد و 200 گکتار دیگر را میتواند سبزوات، میوه، غله‌دانه برای دهقانا برای وی کردن دادن کند با راه بلند کردن حاصلناکی زراعت. سال 2016 در ناحیه دنگره یکی از کارخانه‌های کلانترین کارکردی نخ پخته مجموعه استحصالی نساجی جونتای دنگره با اقتدار کارکردی 10,000 تن نخ پخته در یک سال و کار شروع نموده مرحله دومی آن استحصالات رساندگی ماه نوامبر سال 2018 مورد استفاده قرار داده شد. ولی تاکید می‌سازم که تا هنوز قفامانی در کارهای ساختمان و وصل‌کنی مرحله‌های وابسته نوبتی این مجموعه بزرگ به نظر می‌رسد که خیلی تشویش آور میشه. حالا کارخانه با اقتدار نو در یک سال 15,000 تن نخ پخته را کارکرد نموده 12,000 تن رشته استحصال می‌کند. در مجموع اقتدار رساندگی کارخانه کارکرد 25,000 تن نخ پخته را در یک سال تشکیل نموده در صورت پوره فعالیت کردن آن 530 جای دائمی کاری دیگر مهیا می‌گردد. کارخانه در سه ماه اول سال 2019 3200 تن رشته استحصال کرده است که نسبت به همین دوره سال 2018 1242 تن یا 64% زیاد میباشد. این خوب است. من نو دفعه هم گپ زدم دختران تاجیک در نزد از ناحیه باختر از شهر باختر آمده حتی کار میکنند متخصص البته متخصص چون که اکثریت تکنولوژی حال پیش قدمترین دنیا همه با کامپیوتر اداره میشه 5,000 6,000 سومون کمی کمش 3,000 سومون معاش میگیره در یما 15 روز کار میکنه. وزارت صنعت و تکنولوژی نو و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه دنگره را ضرور است که طبق جدول تصدیق گردیده برای بکار انداختن سلسله‌های نوبتی مجموعه استحصالی ذکر شده از جمله سری وقت برآمدن استحصالات بافندگی را تامین نمایند. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که جهت پوره از سود کردن 15,000 گکتار زمینی برای
корхонаи мазкур ҷудо гардида вазоратҳои кишоварзӣ саноат ва технологияҳои нав кумитаҳои давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ идораи замин ва геодезӣ агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳияи Данғара бояд чораҳои таъхирнопазиранда шуд. бо вуҷуди захираҳои зиёди ашёи хом дар вилояти хатлон фаъолияти корхонаҳои саноати сабук низ қаноатбахш нест. 7 корхонаи саноати вилоят ки иқтидори лоиҳавии коркарди зиёди аз 26 000 тонна нахи пахтаро доранд, соли 2017 ҳамагӣ 6 500 тонна ва соли 2018 11 000 тонна риштаи пахтагин истеҳсол карданд. илова бар ин тибқи маълумоти оморӣ аз 168 корхонаву коргоҳҳои соҳаи насоҷии вилоят ҳамагӣ 61 ва аз 17 корхонаву коргоҳи соҳаи дузандагӣ 7 корхона фаъолият кардааст. чунин вазъ роҳбарону масъулони соҳаро водор месозад ки доир бар рафъи камбудиҳои ҷойдошта ҳар чӣ зудтар чораҷӯӣ намоянд. ҳозирини гиромӣ, аз худкунии заминҳои нав, истифодаи самарабахши замин, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ба эътидол овардани ҳолати миллиративии заминҳо ва дигар тадбирҳои агротехникӣ омилҳои асосии афзоиши ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. дар моҳҳои январи апрели соли 2019 дар ҳудуди вилояти хатлон қариб 700 гектар заминҳои партов ба гардиши кишоварзӣ баргардонида беш аз 1400 гектар заминҳои нав асуд карда шуданд. вале ин ҳанӯз кам буда имконияти зиёд намудани майдони заминҳо дар вилоят вуҷуд дорад. дар қаламрави вилоят соли 2018 21 000 гектар замини партов ба қайд гирифта шудааст. аз ин рӯ роҳбарони вилоят ва шаҳри ноҳия онро зарур аст ки якҷо бо вазорати кишоварзӣ, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдор аз ҳисоби беҳтар намудани ҳолати миллиративии заминҳо, зиёд кардани кишти зироатҳо, иҷрои сифатноку саривақтии барномаҳои давлатии аз худкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзии берунмондаро таъмин намоянд. инчунин роҳбарону мутахассисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд ки дар заминҳои партов ва талу теппаҳо дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида майдони ҷангалзорҳо ва парваришгоҳҳои чунин дарахтонро васеъ гардонанд. дар вилояти хатлон ба ҳолати 20 майи соли 2019 54 гектар гармхонаҳои доимӣ амалкунанда ва 653 гектар гармхонаҳои мавсимӣ фаъолият дошта, аз онҳо қариб 10 000 тонна маҳсулоти тару тоза истеҳсол ва ба фурӯш бароварда шудааст ки назар ба соли гузашта ба маротиб зиёд мебошад. бори дигар таъкид менамоям ки роҳбарону мутахассисони вилоят, шаҳру ноҳияҳои он, вазорати кишоварзӣ ва масъулони соҳа дар самти боз ҳам зиёд намудани майдони гармхонаҳо ва ворид намудани технологияҳои муосир тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд. имсол кардетон навигариҳо ин хуб ҳам қулфинай, ҳам картошкаро аллакай дар гармхонаҳо карда истоданд. майлаш мо нархашда ягон чӣ вай надорем, бошад маҳсулоти вай бошад, маҳсулоти тару тоза бошад, яъне истеҳсолотчӣ даромади бештар мегирад. бинетон дар фасли декабр, январ, феврал, март 1 килограмм бодриги помидор, 2 килограммаш 1 килограмм гӯшт. чӣ қадар нархаш баланд дар бозор? барои чӣ накунем? навқадар хароҷоти зиёд дорад. дар баробари ба маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин кардани талаботи бозори дохилӣ бояд ба ташкили инфрасохтори зарурии инҳодорӣ, бастубанд ва содироти он ба кишварҳои дигар аҳамияти аввалин дараҷа диҳем. баромондани коркарди саноатии маҳсулоти кишоварзӣ, яъне чӣ маҳсулоти растанипарварӣ ва чӣ чорводорӣ, яке аз омилҳои муҳими афзун намудани иқтидори содиротии кишвар ва муҳайё кардани ҳазорҳо ҷойи нави корӣ мебошад. аз ин рӯ вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдор вазифадор карда мешаванд ки дар корхонаҳои мавҷудаи мамлакат коркарди маҳсулоти чорво ва меваю сабзавотро
هرچی بیشتر برا مانده استفاده پوره اختیارهای 3 سالی را تامین نماید. ولایت کاتلان در بابت تامین نمودن بازار داخلی کشور با محصولات چاره‌داری امکانات‌های خیلی زیاد دارد. در ولایت سرشمار چاره‌های کلان در 5 سال اخیر از 871,000 سر تا 986,000 سر رسانیده شده است که بیش از 90% آن به خواجگی‌های اهالی راست می‌آید. سرشمار چاره‌های خرد در این دوره از 2 میلیون سر به 2.4 میلیون سر افزایش یافته است که 40% سرشمار چاره‌های خرد کشور را تشکیل می‌کند. این حالی رقم انیق نیست، زیاد است. چندین راهبران خواجگی‌های دهقانی تکلیف‌ها پیشنهاد کردند که جناب عالی گوسفند فروختنده کار. حیف میشه زمستان من سپارش دادم کدام خواجگی که اگر چنین رفتار میکند در نزد قانون جواب میگیرد. چون که ما امکانیت داریم برای تامین کردن خوراک درشت. حتی در وادی وحش فقط کمتر زحمت کشیدن نکن. تنبل شدیم. بعضا خود کار کردن نمیخواهیم. حتی تل تپا را گشته دیدیم. از غلط علف طبیعی بلند. وابسته به طبیعت است بارشات. سرشما را این در اینجا کمتر به اعتنایی کنیم. اما سر ذات چهار را گم میکنیم. سرشما را گم میکنیم. شنید. برای چی سرشما زیاد شد؟ اینجا خدمت یگان کس نیست. خدمت قانونی تنظیم است. 50,000 فقط در یک سال چهارهای کلان میکشتن. در سری سال. دوام سال در هیچی نمیکشتن. 5 سر چهارهای مایده میکشتن. همخیره؟ این عادی. یک حتما قرض میکردن. ولی این چیزا نیست. این با زیادشوی سرشمار آورده رسون. یک سببش همین است. یک سبب دیگرش مردم کم کم حاضر خوب از آینده فرق میکنن برای سلامتیش فکر میکنن. گوشت پرنده و ماهی هم کم کم در اینجا تاثیر رسانده ایستاده است. بیشتر مردم حاضر گوشت پاریزی میکنن. اگر همین خیلی ادامه بیایم یک 5 سال دیگر ده سطح اویلای کمبیزات خیلی خوبتر میشه. خیلی بهتر میشه. همین نیست؟ یتیمان، معیوبان، اویلای کمبیزات، مریضان، بی‌سرابان ها همین است. تعلیمات دین مبین اسلام تربیت است، اخلاق است. با وجود این قریب 90% استحصال گوشت و خواجگی‌های اهالی راست می‌آید. چون این حالت تقاضا می‌نماید که جهت تشکیل خواجگی‌های فرمری در ساحه چهاره‌داری چاره‌های ضروری اندیشیده شود. پرنده پروری یعنی استحصال گوشت پاریزی نیز ساحه مهم بوده. سرشمار پرنده در ولایت امروز 1.9 میلیون سر را تشکیل می‌دهد. مسئله همین چاره‌داری ده. رئیس ولایت اویلای کمبیزات حاضر گفته ایستادیم یتیما معیوبا اویلا شیرین نوشته گیرید. در یک محله، در یک جماعت، در یک ناحیه من چاره‌دار حساب کنید چند تا یتیم یا که معیوب است، کمبیزات است. ماه رمضان حاضر نمی ماه کرده ممکن ده می‌دارد. اونایی که صدقه کردنی میخواهند جمع شویم در یک دهه چند تا همی اویل است تقسیم کنیم. چند گوسفند میشه چند بوز یا یک گوده. ما همون را جمعانه گیریم و همون اویل را تیم. اگر اون آرد و روغن ما یک وقته باشه یک هفته. لیکن این گوساله گاو گوساله میکند شیر میخورد. گوسالش یک ساله شد هیچ اینا را 700-800 سومونی میفروشه. خب شیرش کودکاش میخورد. یا که 5-6 تا مالی مایده کرد یک راهی بهتر کردن زندگی همونا خوبتر کردن همین سنجید. این هم یکی از کارهای خیلی خوب است. قسمای حربی در سرحدها همه قسمای حربی کلان سپارش دادگی هستم. مرغ داده ایستادیم، گوسفند داده ایستادیم، گاو داده ایستادیم که برای سربازا در همون جای خودشان نگاه کنن. خودشان یک کیس فائزی محصولات غذاییشان خودشان تامین کنن. برای چی نه؟
аллакай қисми зиёди қисмҳои ҳарбӣ сохторҳои низомӣ ва қудратӣ истеҳсоли пиёз картошка сабзавот қатӣ пурра худшона таъмин кардааст яъне кори намештагӣ нест талафоти саршумори он дар моҳҳои январ марти соли 2019 назар ба ҳамин давраи соли гузашта 8 баробар зиёд шудааст ки андешидани тадбирҳои ҷиддии пешгирикунандаро талаб менамояд. таъкид месозам ки ташкили фаъолияти самараноки хоҷагии чорвадорию паррандапарварӣ ва таъмин намудани онҳо бо хӯрокаи хушсифат кафолати афзоиши даромади хоҷагиҳо ва таъмини саривақтии бозори кишвар бо гӯшти шир ва туғ ба ҳисоб меравад. соли 2021 пурра бо гӯшту маҳсулоти соҳаи паррандапарварӣ тоҷикистона мо таъмин карданамон дар кор раст. барои кор кунед. бо истифода аз мавсими боришоти зиёд дар фасли баҳор ва зиёд шудани алафи табиӣ бояд ба мавсими тирамоҳу зимистони соли 2019-2021 яъне барои 2 соли минбаъда ҳаматарафа омодагӣ бидем. бинобар ин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро зарур аст ки ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати чарогоҳҳо ва истифодаи самараноки онҳо кишти навъҳои серғизои хӯроки чорво самаранок истифода бурдани қитъаҳои замини фонди давлатии ҷангал саривақт ҷамъоварӣ кардани алафи табиӣ ва захира намудани хӯроки дурушти чорво барои на кам аз 2 сол ҳамкориро бо хоҷагиҳои кишоварзӣ ва аҳолӣ ба таври зарурӣ баромонанд. ҳамчунин бо истифодаи тамоми захираву имкониятҳо бояд саршумори чорвои хушкзоду сермаҳсул зиёд карда шуд. мо соҳаи паррандапарварӣ ва моҳипарвариро дастгирӣ карда соли ҷорӣ дар ин самт як қатор имтиёзу сабукиҳоро ҷорӣ намудем. тамом ягон чӣ намеспоранд. кунед то рушдие. вилояти хатлон ҳатто метавонад моҳии гулмоҳӣ ё ки форел мегӯем содирот кунем. дар хоҷагиҳои аҳолӣ дар ҳамин давра беш аз 70 миллион нонатуғ истеҳсол шудааст. чунин ҳолат аз нокифоя будани кор дар самти ташкили корхонаҳои паррандапарварӣ дар вилоят гувоҳӣ медиҳад. вилояти хатлон дар самти боз ҳам афзоиш додани истеҳсоли моҳӣ имкониятҳои фаровон дорад. аз ин рӯ баробарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он супориш дода мешавад ки фаъолияти худро доир ба дастгирии ҳаматарафаи соҳибкорон сармоягузорон дар соҳаҳои паррандапарварӣ ва моҳипарварӣ тақвият бахшанд ва ҷиҳати ташкили корхонаҳои хӯроки парранда ва моҳӣ корҳои амалиро баромонанд. ҳамзамон бо ин бояд бо истифода аз захираву имкониятҳо доир ба рушди соҳаҳои афзалиятнок аз ҷумла афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолоти саноативу кишоварзӣ тадбирҳои муассир андешида шаванд. инчунин дар самти баландбардоштани маданияти заминдорӣ ва истифодаи самараноки захираҳои обу замин баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва заминҳои обӣ гирифтани дусти ҳосил коркарди маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш додани ҳаҷми содироти он ва ба ин васила ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ чораҳои мушаххас андешидан зарур аст. таъкид менамоям ки вилояти хатлон имкониятҳои бузурги рушди соҳаи иқтисод аз ҷумла саноат кишоварзӣ ҷалби сармоягузорӣ ва туризмро дорад. аз ин рӯ роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят шаҳру ноҳияҳо якҷо бо дигар мақомоти дахлдори давлатӣ вазифадоранд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда оид ба баландбардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва баровардани шаҳру ноҳияҳои вилоят аз субвенсия чораҷӯӣ намоянд. ҳозирини гиромӣ, илова ба мушкилоту масъалаҳои зикршуда мехоҳам таъкид намоям ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар самти ташаккур ва иҷрои бюҷет истифодаи замин ва масоили вобаста ба он камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд ки бояд ҳарчи зудтар бартараф карда шавад. тибқи маълумоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия зимни тафтиши маҷмӯӣ ташаккул ва иҷрои бюҷети вилояти хатлон ва 16 шаҳру ноҳияҳои он дар солҳои 2017-18 зиёда аз 37 миллион сомонии зарари молиявӣ ошкор карда шудааст. зарари молиявӣ бештар дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят шаҳри бухтар ноҳияҳои вахш ёвон ҷайҳун кушониён фархор панҷ қубодиён ҷалолиддин балхӣ ва ноҳияи восеъ
ошкор карда шудааст. барои роҳ додан ба камбудиҳои молиявӣ 306 нафар шахсони масъул ба ҷавобгарии интизомӣ ва 4 нафар аз вазифаи ишғол намудааш озод карда шудааст. дар соли 2018 дар вилоят 576 ҷинояти коррупсионӣ, ҷиноятҳои иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва ба андоз алоқаманд ошкор карда шуд. шумораи бештари ҷиноятҳои ошкоргардида дар ноҳияи вахш 87 ҳолат, шаҳрҳои Кӯлоб 56, Бохтар 56, ноҳияи Кушониён 64, Носири Хусрав 43, Ҷалолиддин Балхи 39, Восеъ 31, Ҷайхон 29, Муъминобод 23 ва Хӯросон 20 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. дар ин давра аз тарафи кормандони агентӣ дар ҳудуди вилоят 134 ҷинояти коррупсионӣ вобаста ба замин ошкор гардидааст. ҷиноятҳои коррупсионии марбут ба хариди фурӯши ғайриқонунии замин бештар дар ноҳияҳои вахш 42 ҳолат, Абдураҳмони Ҷомӣ 16, Ёвон 13, шаҳри Кӯлоб 12 ва ноҳияи Ҷайҳун 9 ҳолатро ташкил карда. субъектҳои содиркунандаи ҷинояти мазкур асосан раисон ва заминсозони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 47 нафар, кормандони кумитаҳои замини шаҳру ноҳиё 41 нафар, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ 2 нафар ва муовинони раисони шаҳру ноҳиё 2 нафар мебошанд. дар ҳамаи ҳамин айби шанист. айби раисои шаҳру ноҳиё аст ва раисои кумитаи замин, раиси ҷамоат. он мардуме ки ба даст афтодааст, онҳо фақат танҳо иҷрокунанда ҳастанд. камбудиҳоро ислоҳ кунед. дар баъзе шаҳру ноҳиёҳои вилоят ҳангоми ҷудо намудан ва вобаста кардани заминҳои таъиноти кишоварзӣ инчунин аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар гузарондани онҳо қарорҳои беасос ва ғайриқонунӣ қабул мекунанд. дар давоми солҳои 2017-2018 ва 4 моҳи соли 2019 аз тарафи мақомоти прокуратура ба 468 қарорҳои ғайриқонунӣ қабул намудаи раисони шаҳру ноҳиё эътироз оварда шуда, онҳо бекор ё ба талаботи қонун мутобиқ гардонида шуд. аз ҷумла ба қарорҳои раисони ноҳияҳои Ҷайҳун 45, Вахш 38, Фархор 36, Кушониён 33, Шаҳриту 32, Восеъ 30, Ҳамадонӣ 25, Қубодиён 24 ва Ёвон 18 эътироз оварда шуд. яке аз сабабҳои чунин вазъ дар он аст ки шахсоне ки барои омода кардани қарор масъул мебошанд, аз ҷумла муовинони соҳавии раисони шаҳру ноҳиё, роҳбарони дастгоҳ, ҳуқуқшиносон, меъморон ва раисони кумитаҳои идораи замин дар иҷрои вазифаҳои худ бемасъулиятӣ зоҳир намуда ба раисони шаҳру ноҳиё хулосаҳои нодуруст пешниҳод мекунанд ё худ лоиҳаҳои қарорҳоро ноомӯхта ба он имзо мегузоранд. ин кам аст. раисҳо маҷбур мекунанд вақте ба даст афтод, баъд чӣ кор мекунад? аз рӯи тарс, аз рӯи ҳаросаш бар дӯши худаш мегирад, ҳолон ки вай супориши шаҳр, раиси шаҳр ноҳияро иҷро кардагааст. ин ягон ҷои пинҳониш нест. таҳлилон нишон медиҳад ки кормандони корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул шаҳру ноҳияҳои вилоят дар тақсимоти ғайриқонунӣ заминҳо даст зада ҷиноят содир намуданд. чунончи мутахассиси корхонаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Қурбонов Алишер дар давраи соли 2018 майдони 960 гектар заминҳои корами обии хоҷагии деҳқонии Файзалӣ Саидовро ба 6 нафар шаҳрвандон ба ивази $18,000 барои сохтмони манзили иstiqomatӣ фурӯхтааст. با استفاده از اشتراک راهبران فعالان همه شهر و ناحیه‌های ولایت میخواهم باز یک مسئله مهم را تاکید نمایم. سال جاری حصه جداکنی به ساحه معارف ولایت ختلان بیش از 1 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد که به 60% بودجه ولایت برابر بوده، نسبت به سال 2018 17% زیاد میباشد. با وجود توجه مخصوص حکومت مملکت به ساحه معارف، جریان تطبیق برنامه‌های دولتی در ساحه معارف خصوصا بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و از نوسازی آنها، مهیا کردن جاهای نشست
و بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در ولایت ختلان نگران کننده می باشد. در این مورد بخواهم به چند مسئله حل طلب ساحه معارف ولایت توجه شما را جلب نمایم. شماره عمومی خوانندگان مؤسسه تحصیلات عمومی ولایت نظر به سالهای 2017 و 2018 22,000 نفر افزوده است که برای برآورد تعلیم و تربیت فرا گرفتن آنها هر سال ضرورت بنیاد نمودن نه کم از 10 مکتب نو و صنفخانه‌های علاوگی به میاد میاد. تا حال در ولایت 39 مؤسسه تعلیمی فعالیتشان را در 3 بست ادامه داده ایستاده‌اند. 303 مؤسسه تعلیمی به ساختمان بنای علاوگی و از نوسازی ضرورت دارد. تا هنوز 11 مکتب در خانه‌های شخصی و 3 مؤسسه تعلیمی دیگر در جایهای جمعیتی عمل می‌کنند. 17 فائز کامپیوترهای مؤسسه تعلیمی ولایت تامین طلب شد. از شماره عمومی ختم کردگان مؤسسه تحصیلات عالی و میانه کسبی با راهخط وزارت معارف با مکتب‌ها فرستاده شده، سال گذشته همگی 60% آنها به جای کار حاضر شدند. سال 2018 طبق نقشه در شهر نویای ولایت همگی 12 مؤسسه تعلیمی نو و 194 صنفخانه علاوگی با مهیا نمودن بیش از 19,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است که نشان دهنده مذکور برای یکی از ولایت‌های بزرگ و سراحالی کشور خیلی کم میباشد. طوری که گفتم تا حال در یک قطار ناحیه‌های ولایت مؤسسه‌های تعلیمی در بناهای جمعیتی و دیگر انشاءات غیر تعلیمی عمل میکنند که چنین وضع از وزارت معارف و علم و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را طلب می‌نماید. حکومت مملکت با مقصد حل مشکلات ساحه معارف ولایت برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های ساحه معارف ولایت ختلان را برای سالهای 2017 2021 قبول کرده. برای تطبیق آن مبلغ زیاد جدا نموده است. وزارت معارف و علم و صدر کرده می شود که دایر به وضع اجرای برنامه ذکر شده به حکومت مملکت گزارش مفصل پیشنهاد نماید. زیرا طبق معلومات جریان تطبیق برنامه در سطح غیر قناعتبخش قرار دارد. مثلا در دایره برنامه باید تا سال 2021 556 مؤسسه تعلیمی بنیاد کرده شود. اما گرچند از قبول آن 2.5 سال سپری شده است، در این مدت همگی 26 بنای مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد گردیده است که 4.6% اجرای برنامه را تشکیل می‌دهد. عین زمان ساختمان 59 مکتب دیگر ادامه دارد و در مدت 2.5 سال باقی مانده بنیاد کردن 471 مؤسسه زیر شبهه باقی می‌ماند. سال 2018 در ولایت 49,000 خواننده ختم کرده، 37,400 نفر یا 76% آنها به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی داخل شدند. در برابر این شماره داخل شوی ختم کردگان سال 2018 و سالهای قبلی به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی مملکت با سبب پست بودن سطح دانش داوطلبان خصوصا در مکتب‌های میانه ناحیه‌های خراسان، پنج، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، دوستی، شهر توس، ناصر خسرو، قبادیان و جیهون سال به سال کم شده ایستاده است. بنابراین با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر ناحیه‌های آن سپارش داده می شود که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در قلمرو ولایت تدبیرهای قطعی اندیشیده برای اجرا گردیدن برنامه‌های در سمت رشد معارف و علم قبول شده چاره‌های علاوگی عملی سازد. سال گذشته در شهر ناحیه‌های ولایت ختلان 214 حالتی صادر شوی جنایت از طرف نابالغان واقع گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 42 حالت زیاد می‌باشد. اینچنین 27 حالتی مانع شدن به گرفتن تحصیلات عمومی اساسی معین کرده شده است. یعنی پدر و مادران مانعگی ایجاد کرد. چون این وضع دلیل کم توجهی رهبران شهر ناحیه و کارمندان ساحه معارف
استادان و آموزگاران، پدر و مادران و اهل جامعه در سمت تربیت درستی فرزندان میباشد. از این لحاظ بار دیگر تاکید می نمایم که هر یک ما باید نسبت به سرنوشت نورسان و جوانان بی‌طرف نباشیم و کوشش کنیم که فرزندانمان از محیط تعلیم و تربیت بیرون نمانند. زیرا سرمایه اساسی هر یک عائله و دولت پیش از همه جوانان صاحب معرفت و دانشمند و متخصصان بلند اختصاص زمانوی می باشد. همچنین خاطر نشان می سازم که اجرای با صفت و سری وقتی نقشه کارهای آبادانی و سازندگی، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، معمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، نقطه‌های خدمت رسانی، راه و پل‌ها، کشیدن خطهای آبرسانی و دیگر عملهای خیر، اینچنین اجرای برنامه‌های قبول شده رشد اقتصادی و اجتماعی شهر نایه‌ها پیش از همه از مسئولیت شناسی، مهارت کاردانی و قابلیت تشکیلاتی شما رهبران ولایت و شهر نایه‌ها، جماعت‌های شهرک و دیهات و فعالان جامعه وابسته می‌باشد. در روند لایحه‌کشی و اجرای کارها دایر به بنیاد انشاءات و بناهای نو ضرور است که با مسئله رعایت صنعت بلند معماری، تکنولوژی‌های معاصر بناکاری و صفت کارهای ساختمان اعتبار جدی ظاهر کرده شد. صنعت معماری همین خیلی انشاءات را بنیاد کرده مانده کار، چون که ما برای خودمان میکنیم، فریب کردیم خودمان را میکنیم. اقلا 40-50 سال دیگر به نسل‌های آینده ما میراث می‌دیم که با مردم خدمت کنند. حالا ماه شریف رمضان ادامه دارد. این ماه مبارک بهترین ایام انجام دادن عملهای خیر و ثواب، یعنی دست یاری و مهربانی دراز کردن به یتیمان و معیوبان، بیماران و شخصان بی‌سرابان، محتاجان و عائله‌های کم‌ضعف می‌باشد. با این معنی در یک حدیث پیغمبر اسلام چنین آمده است: بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. در پیام تبریکاتی خود به مناسبت آغاز ماه رمضان در اساس آیت 60 سوره توبه گفته بودم و حالا بار دیگر خاطر رسان می سازم که صدقه فطر و خیرات پیش از همه به نزدیکان، خویش تبار کمبیزاعت و محتاج، طبقه های نیازمند جامعه یعنی یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌سرابان و عائله های کمبیزاعت از حساب زحمت حلال و با دست و قلب پاک داده می شود. کدام ما خویش تبار کمبیزاعت و محتاج نداریم؟ از هر یکی مای شما اول کی امید دارد خویش تبار نزدیک از خود نروید؟ وقتی که خدای تعالی رزق روزیتان یگان با کدام راه واسطه داد، از خود نروید. هر یک بلندی با پستی هم دارد. ما شما هیچ گپ فراموش کرده مانده کار نیست که اکثریت آن در عائله‌های دهقان، در یکی دیهات، در شهر نایه تولد شدید. اول به یاد بیارید در کدام عائله تولد شدید، چی سطح زندگی داشتید، چی میراث از پدر و مادرتان ماند و چی داریم امروز. من در یکی از برآمدها چندین سال پیش گفته بودم کجا میروی حج خانه خدا، حج در پیشه، همسایه چپ و راست شکمش سیر کن، سر لباس فرزندش جای خواب دیگرش، این حج. بعد چند روز عید سعید فطر فرا میرسد. با استفاده از فرصت به مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت ختلان مسئله صرفه سرشته کاری را تکرارا تاکید می سازم. آراستن دسترخوان سرخرج و پردبدبه غیر از نمایشکاری، ظاهرپرستی و اسرافکاری چیزی دیگری نیست. این خصلت‌ها در دین مبین اسلام و حدیث‌های پیغمبر محکوم و نکوهی شدند.
доир ба ин масъала расули худо фармуданд: ҳамон кас ба ман имон наовардааст ки бо шиками сер мехобаду ҳамсояаш гурусна аст ва ӯ аз гуруснагии вай хабар дорад. хабар надорем? намедонем ҳамсоямон чӣ ҳоли аҳвол дорад? намедонем? медонем. фаромӯш набояд кард ки бо як рӯзи ид дунё ба охир намерасад. паго зиндагӣ кардан дар корбоз. ҳама рӯз бозор меравем. дар тамоми давлатҳои исломӣ, мусулмонӣ, ман он чизе ки бо чашми сар дидам, то 60% маҳсулотҳоро дар моҳи шарифи рамазон арзон мекунанд, нархҳоро мефароранд. аз дигар давлатҳо дар ҳамин моҳ мераванд, тоҷирону дигар мол мехаранд ки арзон шудааст, мегиранд меоранд. аммо дар бозорҳо мо чӣ кор мекунем? мо шумо бояд фикри фардои зиндагиву рӯзгори оилаи худ, андешаи таъмини фарзандон ва таълиму тарбияи дурусти онҳоро низ кунем. раисои ҷамоатҳо ҳастанд, раисои ноё, дар як ҷойги раиси вилоят, ҳар як ҷамоат деҳа маҳалла ҳисоб кунед чанд ятим, маъюб, камбизоат, оилаи бесаромон аст. ҷамъ шуда он чизе ки ман гуфтам, фитри рӯзара ҷамъ карда ба ҳамон оилаҳо тақсимоти дуруст кунед, он ба ҳамон тоифа мардум равад. чӣ қадар кори савоб, чӣ қадар кори хайр мешавад. шумо аз он рӯҳатон борида мешавад. вақте бо дасти худатон кӯмак мекунед, баъди як 3-4 сол мебинед ки сатҳи зиндагӣ ҳамон аз будаш беҳтар шуд, хубтар шуд. мо ятим монам, маъюб монам, бебисот монам, бесаробон монам, мариз монам, хоб камбизо, мо худамон соҳибӣ кунем. ман дирӯз аз як деҳа гузаштам, як давраи кор мекардам, як ронанда буд, номаш Асрор, садама шуд, фафтид. дар оилаш 3 фарзанди маъюб дорад, то ҳозир ҳастам. оилаш мондагӣ, кампири момои даста мебин, гузаштам, дарвозаш вай мондагӣ, кӯдакако назди дарвоза да биромаданд. албат шинидан ки ҳамин роҳбари давлат ҳамин мегзарад, ба ёдаш мерасида бошед, муроҳиба мекарда бошад. вақте банд кардам, манамон даъват кардам, мешнохтам, даври раиси роҳбарӣ ёрдамшон мекардам, нигоҳу биншон мекардам, ҳайрот кардам, ёрдам кардам, баъд нигоҳ кардам, 2-3 метр аз мошина ҳамн ашки ҳамн кӯдакҳои маъюб 6 қатор резон шуданд аз хурсандӣ. ҳар як инсон, ҳар як фарди муъмини мусулмон дар зиндагииш кунад кори савобу хайра. баъди мурдан ягон чӣ маънӣ надорад. гов мекушен, шутур мекушен, миллиона нон метен, ҳеҷ маънӣ надорад. ягон савоб нест, ягон чӣ надорад. дар ҳар ҷое ки ҳастем, мо як фардиро метавонем аз роҳи бад гардонем, ба роҳи дуруст ҳидоят кунем. хоб ба якдигар дӯст бошем, бародар бошем, ватанамонро сидқан дӯст дорем ки шукрона кунем. мо тоҷико баъди ҳазорсола боз соҳиби ватан шудем, давлат шудем. мо баробари абарқудратҳо дар созмонҳои байналмилалӣ имрӯз обрӯи давлат миллати тоҷик бениҳоят баланд шудааст. ташаббусҳои тоҷикистона не ки эътироф кардан, эҳтиром карда дар тамоми дунё 4 маротиба ташаббусҳои моро қабул кардан амалӣ шуда истодааст. шукронаи ин давлат, ин сарзамини бишосо кунем, шукрона кунем. нест дар дунё чунин мулк нест. мо ба қадри ин замин, ин обу ҳаво ва ин миллати тамаддунсоз расем. дар сухан не, дар амал амал.
саломат бошед. اطمینان دارم که مردم سربلند و زحمت‌پیشه ولایت خاتلان جهت به دست آوردن حاصل فراوان، حفظ امنیت آزقواری کشور و فراوانی دسترخوان ساکنان مملکت برای وسعت دادن کارهای سازندگی و باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان میهن‌بند نیز سهمی ارزنده خویش را دریغ نمی‌دارند. یک جهان تشکر و سلام. بعد سخنرانی президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси вилояти хатлон қурбон ҳакимзода, раисони ноҳияҳои восе темур малик, ёвон, мир саид алии ҳамадонӣ, ҷайҳун, шаҳри туз, вахш, носири хусрав, кушониён ва қубодиён ва дигарон оид ба ҷамъаси натиҷаҳои фаъолияти худ ҳисобот доданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба вазъи иҷрои босифати нақшаи даромади буҷет дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, бунёди корхонаҳои саноатӣ, ҷалби сармояи мустақим, воридоти технологияи муосир, рушди раванди саноатикунонии мамлакат, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, вусъати корҳои саҳроӣ, ҷамъоварии беталафи ҳосил, истифодаи самараноки замин, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат, рушди корҳои ободониву бунёдкорӣ ва ташаббускорӣ барои истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, беҳдошти вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳои муҳими ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар андешаронӣ карда, баробарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он барои ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта, риояи қонунҳои амалкунанда, пешгирии қонунвайронкуниҳо, дасти мадад дароз кардан ба ниёзмандон дастуру супоришҳо доданд.